Ninkethi nkatho na nchonene kugwatanira na bautwikire nteto cietu ceru thaitha twiri tariki 17 mweri jwa iri mwaka ni jwa 2025 mbita Maureen Kinya monanirio to mathithio ni Purity Richard amona nteto iria nkureterete ni cukuru ya sekondari ya Kajampa ukumurikwa nyuma ya muritwa kura gutumwanja ni mwarimu utuku. Hatuiba mirantere cha kiengo gukia mateta bakienda kuongerwa marija gutwa miramo nka chiringi 150. Muntu munene kwirwa onke mbona ya kirumini mbona ya ninso dijimo tumakumeneria bare bagwonka na bwakari gwita maoni ja muchemanio rojo na kindiki. Amero ba Nairobi kurita maoni jao nyuma ya Raila guchindwa kire ithurano bia AU. Seneta Mundige akiuria Kenya kurumira manto jange za gitumi. Borithi ntere cia Kathwana ibetete na mbere guchunkuna ikarikare kura kwa muthaka wa miaka 17 uria ni muritwa cukurune ya sekondari ya Kajampa ukuringana na aciari ba mwana ujo bare athira Emmanuel Mutume atumirwe nja utukone munini wa principal ugwitwa Mbaka na kuma ntukwe gote muntu wa mutungia ritho. OCPD wa Kathwana Joseph Muteria ni akinyete kirore ikarikarire na kuga ntukathomba kuma cukuru une bethiritwe bagichunkunwa. Samagaishima ni agutumenyithia cio nkuruki. Tariki 12 mweri ujo irio aritoba kirachi kia bithatu cukuru ya sekondari ya Kajiampao sub-county ya Igamba Ng'ombe bachokaga cukuru nyuma ya ukaramuji wa kiumia kigima kumarira dormitory ya cukuru inu ya mbere. Lydia Kawira ariuga araukire kwira mwana wake Emmanuel Mutume cukuru na amutiga njarani cia mwarimu mbere achoka biashara ni muchi wa Kathwana ara akuga ugorobobu wa ari wirani na ringiro thimu mutetheria wa mwarimu munene ora agwitwa Mr. Mbaka akimwiraga ati atitigiria mwana wake arara cukuru. Ambana kwengatio mwana akembera ntamwira cukuru na atakiriro cukuru nontu atandika baba bethetie ndo ndamwiri ndairie mwana amana mwarimu ndamupemberesa ambira mwana tirara cukuru na nwengatirie mwana kaita kanda yemuchie indagire mwana nde wira na arankara bakaratina ndaringiro thimu mwekuru thainya na nusu cio tugo ambira mwana na urire na nengatio cukuru na atamwithira muci ndaringira principal ndamuringira principal ndamuria atire ende agwa mwana wakwa nengatirwe na atimukinyu muci principal ambira wati kuri cukuru na nende akinya na mantu mamwe ende no kanaka aga muringira rorokire ikenda omba gufuatiria amenya nata Roni rwantu wenu bakwaga ichokera kura kwa mwana wago kuma kiruroga meribwa cukuru gina ariuga na ringire ripoti gituoni kia borichi ya Kathwana ontubura mukujiritwe ni OCPD wa sub-county ya Igamba Ng'ombe Joseph Muteria. Lenda athongera muneno polisi na mbandikire na tarimo beba ire ba ya cukuru na barikia kwari nabo mwarimu auga bagacurika guchwa mwana na mwankiro munde ntionete mwana na indire nkinya ukira ko bisini bwa muneno kithomo kajoke aguno nkuriro kire na twari nwe ambira mwana na guchwa no tio ntorwa bombonete. As usual, we circulated the report of a missing person, the boy by name Emmanuel Mutume, aged 17 years, a form 3 student at the Kajiampao Secondary School. Up to now, we've recorded a statement from the school administration. We are still looking for the boy. Ende achiari baba amona atori bariuga ibanga ikite muno bagicheria mwana wago Emmanuel. Tigo turi atori barendia kagwira katwegetwe twena kuthiriro muno nkoroni nontu wa mwana uyu wetwa Imani Mutume gutweka na urite na tutikumumenya tukumenya kwathiete mwarimu uyu tukumwereka na mbure Imani Mutume tutaigwa thina ciake na cukuru athomagira Mugumoni primary school Imani tutaigwa ndeto ciake tutaigwa ningatene cia mwarimu
kwa gwitu kumwira na twira mwana wetu ari barenda thirikari ithungire untu bobo mwanka urugamiri bwa cukuru buge nara bairire mwana gwago ni utega mwana ndenda mwarimu uyu ngatirie mwana ampa mwana wako nontu akimwingatia amwingatie thenu themwe na saina ukwa washman thira sainire au kwa washman au magaruka mwarimu no akumenya mwana kuma ngitine cukuru no anenkereo tuchugitie kwaraniria na urugamiri bwa cukuru ino indi batirenda gututhikiria Nkiripotera Weru TV kuma Ntereche Kajiampao sub-county ya Igamba Ng'ombe mbitawa Samuel Gaishima. Hatui bamira Ntereche Kiengwe Igembe Central ne bathithite maandamano nekiria bakuga ni ya biashara kurega kubaitithiria mareija mwanka igana rimwe ria 50 kilo kinya nyuma ya maguri jamira gwitithwa ni thirikari batongeretwe ni mukaririgiti wao Cosmas Generali baritariria kuri wa chiringi 67 ke o kilo onto bakuga ni kuinyerwa na kinya gutunywa baugite batetwa mira mwanka mateta jao jathikirwe. Dennis Mugendi na Ntetweche. Baumite na maruru bari atuimira mienene ya Bogaiti ya Igembe Central tayo ya Kiengo kuandamana nionto bwa agurimira kuregi kubongera mbesa cia gutua sikinya shiringi 150 ogikiro kuma shiringi 70 bone nyuma ya maguri jamira kuongereka gukurukira watho wa minister wa Minthiguru ni Mutai Kagwe ni woni chama ni watu wa mira mwiri oyo embe na mbere ka tukwenda kuwa ni boya no ntuba thirikari yetu ya Kenya na muno tukiambira sikinya na mujumbe wetu Igembe Central ya wekile no ntuba mantu babwithirie na thai price ya mira ni rekirwe kuma ke ministry twacokere twakarande twi kamiti twolelie twona nabo kwina muntoro tuma mantu ayo ndo yombikana ya mira no etionge ni mutu wa mira na twikolelie twa mutu wa mira etukuria wetu nduka ingredient shiringi 150 ne tondoke alele thiringi yana bila buturetete arware ikwethira twikwaria mantu yonthe oro na twakurukia mantu yonthe musemanione abiashara barabe no kebo butone kana ndene nthii ibetere beta baira mbia kesumari mbia inkai basoka bathwani bakaya bainyerie mutu wa mira ndenda kuatire ukiakwethira we mu biashara na ndenda uthikerie boya ukiakwethira we mu biashara na nuretere oraira mira na mbia inini ya kuretera mutu wa mira thineku mutu wa mira kakari wa mbesa ciake ni watirite ata ile batirite kuriwa na to watire we mu biashara ukiagwithio ukari ya mira anthe thiringi wanu webute oya to tua toriamo loi ukiago to ukiagwe atogwethio na bwana kuri mutintikano jumunene atua baba ria athira ithina inyingi bakurukirite kumani na biashara na mwanka nandi bari bera batimitua mwanka babongere mbesa kuwa merero tu mera egara itotwambia tokoro boleli au ya batu atakuwa kuma twanderi otumera mundoro to ya mera okoleli kira to kira thai kia kirangi bakeya batu atarandi nembere eta korea batu tu atura mireni nyatha go mima motokara na alete nkima itabi yare go eu batu wa etonde kare go wa mbapta kama nele mira to temetwa otekona muntu aleta go kira to kya kira ngia kiro imogoke lakini batu torekera wa bigo agua totadri maandamano yetu na yatendira mera totadri kete kwato no tokane mera oni nyaka uragana dai ndani nyanja rasioga koma tena isiara magera ai tokane mera atu toara siguari to watu itetheru mera ogaro go guthukia anto kiongo mwanga thai tori wantiri ego no utemo tu otumera raisi oroga ibukwira onda na mauria raisi naira mwaburo gyatwana. Dennis Mugendi, Weru TV, Kiengo, Igembe Central, County ya Meru.
Magita jaria maingi munini wa ngavana Mutuma Ntwithinki anonekaga kwebera miario iri kuringithia munene wawe Kawira Mwangaza indi ntuku ya Narua DG Mutuma nonekete kuthira nthoni cia kuringa siasa akiaria ri mathikone ntere cia Magundu. Ntwithinki amenerete guonka akiuga jau ni mantu jankomana mantu jagwita giutate no ntwire na kinyamikarire ya Mumiru gukonia muchemanio jura jubanganitwe jwa gutirimana na DP Kindiki. Mutuma ugite atongeria bonthe bagachumiria kire muchemanio joni untu ni muchemanio jwa kwaririria witi na mbere. Muthuri Muriuki na John Kuruki. Munini wa ngavana ndene kaunti ya Meru no Reverend Mutuma Ntwithinki bena atongeria bangi bakiaria kiathoneke kuringiria andike maita rutero Magundu ni baugite bagita muchemane muthenya ruju njojwiti ni munini mutongeria mugogo kithure Kindiki no ndo bena wira nate muchemane juju njugatha je kwari mando ja witi na mbere yake twetete muchemane ne jo DP Nairobi. We are coming, although we are saying we are not coming before the 14th. We have agreed to come because you promised us that there won't be any politics or matters of determination to determine the fate of Meru County. It is pure development. It is out of that respect, His Excellency the Deputy President, that we have agreed to come. Any other meeting talking about the progress of Meru, any other meeting talking about the political status of Meru will be done only after the 14th of March 2024. This meeting, we expect no politics. This meeting, we expect development issues only and not any other business in this meeting. Mutuma Ntwithinki onekana muno akiariria rutiomi rwa rutumero Kawira Mwangaza rogwonka na wakiwa uyu ndo bwira Ntururu na hageretie uraumba kubutethia tanto bantima amwe na MCAs barabangi barere wonka nonto muntu munene kwirwa onke mbona ya Kirumini mbona ya Ninsot inga ya ketwonka anto baegembe bauwa ito mwathani ndawonka ne undayuga twa yoyo akiwa mwathani ndawonka ito ndakwerencha nende kwi muntu onde ubateire wonkwa ukurukeria miaka eri waigwa mwana miaka zaidi eri wonka uwena ena defect na bateire kubwithirwa some medical analysis akiwa mthiomi moja iji ni cia wagi nthoni na anto batibiri kuthoba gicietikiria ende akurubara bau waito wonka bethera beto iratea kuruna kurubara bau waito wonka ri utekona kwaganira nthoni ya Meru bahabwe boethekana bote kumenya katukumetwe haline ya kimathwanio embe muno embe community yuko mau ya tendera muto ntakene tutekoro umana twatiethira to in some form of chaos na abwe no kabuthwanitie inteto cia kiumurungu tukwirwa ni ate muntu munene omba kwirwa onke na kire miarire kwirikana ati naguriri nguo atongire babetha bakiuga uyu manto yara ya kwirwa ya nguo anga Mutuma urirwa nguo nti aracia nteto itina maana ainya wota uriri nguo ntuko imwe muntu egethecia uri wota urirwa nguo inyo imamio kuna bau so nteto cia nguo kurirwa kana kuria kurirwa ntingana na nteto itina value iwi nteto itina mato kana metho kana mauru ukanoga kinyaba kuruma kinyaba ugiba kugurite nguo kinyaba ugiba kuthithirio na bakuthithirie ukabacokeria mwathani oro tura moyo anto bai baije twisia sene no Ntururu erero Ntururu ero atena kirato Ntururu ero atena mwekuru Ntururu ero atenjete kioro na Ntururu atiakite ande yanda abori anto betu kauma antena byo nonto antena kyo na antena ngugi ende kiu kyagiriria babu kompangugi utampere nenga da mwala nyunto boka untukau ande ya excellency kuruma kwa nidio yes ande winya bakuruma no umwala nino akobanga fairo eku India majajo nthe ethwa kirombantu kuthoba giciandikithia kimbangu josha no tujutetheria muno kagita kara mtu arethwa kiajua. Kwa hivyo ni muhimu sana Wakenya wote haswa wa Meru tushindane kujiandikisha
tuone chiefs wetu, twende mahospitali, twende kwa cyber cafe, tujiandikishe, ndio tukipata peni kama ile tuko nayo hapa ya ugonjwa wa saratani, iwe hatuna uchungu zaidi, tuko na njia ya kusaidiwa kwa kupitia huo mpango wa afya wa serikali yetu kuu. Muthuri Murioki, Oro TV, Mutiri wa Kangangi. Onde atongeria Bamiru berigiritwe gwika gikaro na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki garune yawe Nterecha Karen tuko ya ruju akari kuma bore ne barombete atongeria baba gwika gataria mpatho ciao cha gisiasa na kwariria kimirandi ya weti na mbere kenda Amiru bagunika ni boritwe gwita na murunga mujumwejo mirandi iria iremete na kinya emiero iria ikubatara kwambirwa kiri isigo bionde kenda bia kaunti ya Amiru. Gakimutegi na Rugonoru. Tuko na kikao tumepanga na viongozi wenu wote, governor, members of parliament, MCAs na watu wengi zaidi ya 3,000. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumanne kuongea mambo ya maendeleo. Ini miaria munini wa rais Kithure Kindiki akiuga na muchemonio na atongoria Bamiru kirige karogia keke mucho Nairobi kaingo kwariria witi na mbere bwa Miru miaria rekenere tu bamwe batongoria bagisiasa na bakindini kuuma gicigo mbunge kia Buri. Mbere manchokerie thirikari Kenya nkatho ntokerie deputy president katho ni untu bakuriunga Miru atumwire ibwega ni untu bagukaribisha atongeria ba Miru beta kumuona kana bamuriungira na ara Karen ntuko ya ruju tuita kariba Miru mbere maitugwiritwe ni untu bontu bu no ntu nara berire bwega kabisa ati kwenda beta kuringa siasa. Karen arenda beta kwariria mantu ja maendeleo anku ibwega no ntu ba munini wa president ku request readers beta Nairobi bakarande baraniria mantu sara jegi Miru na Kenya Tranche no ntu mbiteketie ria leaders beta bakarantu amwe ilazima bedo bena issues ira chiku ringithia kila kona ya nchi yetu. Pomba kuga atongeria bagwita bakarande for example barakarite nderu abariria mantu jegie mantu jara chumburantu ba tanochia ba beto ba igembe bagwita bokarande mantu jao jamela it was well addressed no to bari bakarire nde one day na bona solution na eromba ryo kiri atongoria babi batigire bakwira munini wa rais mathina marakariba bagukurukira na nkuruki benyeria mirandi ya maendeleo ta kuri kuruthwa ntere ciao na inde batikaire siasa ciao ku kira tukubaromba tafadhali deputy president ati kwenda bwita kuga no bui no thuki no bukwenda kana no butikwenda arenda bwita kumwira mathina jaria twina jo bona uria bagatutethia tafadhali bugaikie ni siasa cia kwariria mantu jo tongeria bo Miru ariria ni mantu ja project ira irungiki kana ira itetheri kendereaga. Mheshimiwa wetu wa Buri ariria barabara ya maili 10 ariria barabara ira Ruto augire gitimene ariria mantu ja transformer ira twerirwo iruto na bukauganira mbu ukethirwa gwi aibu nene onto ituronere baka Kamega ituronere bakisi turonere bangi baba ingi bara bagwita na aria barita na heshima bakathikira kiria kirio kiria bakwirwa na inyabongwa bagaikia mateta jao. Miru County for the first time ina CS umwe CS onire umwe urie ni president ne ate agutwendera kiandresi mantu jegie maendeleo ibara niliora kugomba gukara hamwe bagaitangu gibai kimwe bendene kethe ichiacha beje bamiringe bandai bageta kuringa chiacha no kethe agwena chiacha babatere kuringe mana na yomba gututethia ira bakethania njara beje bakariboega bari kimtu kimwe bakiaria sauti imwe nikenda tumbotethie Miru biure bira babatere kuria deputy president rojo ibakarende no in terms of development, in terms of bena unity, in terms of natabomba kuthithia Miru ikabua nkuruki
kana Tharaka ikabua nkuruki kana Isiolo ikabua nkuruki. Kuma gicigo mbunge kia Mburi nkiripotera Wero TV niukambitaga ki Mutegi. Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya na athiũrũrũkanĩtie na kaunti ĩu kũthũnja mirandi ya barabara ĩrĩa barabara ya kuma Kariga gwĩta Marimanti ĩrĩa gwa kagita ĩthiritwe ĩkĩonania kũrema. Nyuma ya ndionga yawe na Arua Gataya na atũmĩrĩte gũcokera kwa mũkandarathi ngũgĩne ũntũ augĩte nĩ bũcokanĩrĩte wĩrĩgĩro kĩrĩa karĩ. Augĩte matunda jajonekete kumania na gĩkaro kĩrĩa atongeria bekire na DP kĩndĩ kĩgarũ-inĩ yawe ntuku Indiru. Paul Kabithe na Nteto Nkuruki. Rĩrĩa kũrĩongerete mũrandi wa gwĩkĩra rami barabara ya Kariga Marimanti kũthinga Atonga mũthenya gwethe seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Mwenda Gataya. Ngakathomba gĩkũrũku I think 2014 na hii barabara yagĩitwo ĩna challenges bingi mũno no tũrũkona barabara ĩno mbua ĩrũthĩtwo 85%. Na barabara ni barabara ĩrĩa ĩgwatianĩtie Tharaka na mĩgongo ĩrĩa mĩingĩ ũkĩmenya kwamba ĩno barabara ĩrĩa ĩgwatianĩtie Tharaka University kathi mwaka wa ACC Tharaka South na hii barabara critical mũno yambĩrĩirio nĩ Kagita Gakuũ nĩ nkuonekana kwa Mheshimiwa President wa Kagita Gakuũ Mheshimiwa Uhuru Nwarugurire wa mana the current senator na nkuonekana kwamba tũrĩa atongoria ba Tharaka Nithi rĩu aitwari Karen nontu wa project ĩrĩa chothi kwambĩte Tharaka Nithi County na promise ito nenkero ni deputy president wetu ni kwamba barabara no contractor will be on site in time soon. Gataya kiuga thĩinĩ agatigĩra barabara ĩno nĩ kũrĩkĩria amwe nĩ iria cingĩ gwĩkĩrwo rami kwa ngerekano ya kuma Mĩomponi kuya Mwanka junction ya Gatunga. Ongera mu yakwa thĩinĩ kũriongera mirandi yonthe ĩra ya thirikari ya kwa mĩankiona kwamba contractor on site na ruwa rwitu kwambire kinya barabara ya kuma Mĩomponi kuthongera Mwanka Nkondi kuthongera Mukothima na imwe icho project ira twa promise ira twarikare turi atongoria na injire moja gucokia nkalo moja mwana no ntu mono na mwanya no ntu ino barabara gatethia ndo mugongo kwa Tharaka serious ukimenya kwamba road network ya Tharaka nini mono ichi especially mantu matamak na ingwete injire moja ku make sure kwamba antu betu bagatetheka barabara ino igũcokera wa contractor wa barabara ĩno kũra nkũrũki gũkũnjĩrĩtwo ibamo ba Karintere ĩno akenda na rakemne ni ori nkona mantu makwamesa sawa nkona contractor na chokire na rekura na nkona thero nambirite wira kecha sawa kona contractor bariku kindi kia kuga tugagita bungi tugacokerwa barabara kuthondekerwa barabara itukumucokera nkatho muno na itukumwiri bwega nontu mwana wetu na mberi yagu na turuthire barabara ebu tukona barabara nena thina muno na ikuo bibingi bia marinya wakinyokorokera itukona ndi bacokire bari akagunya mungi kamuciara kanya ugire contractor bagacoka ngugeni itukona wabu acoke contractor bacokete ngugeni na puli nyene mono kuringa bainyerie tukona biacukume contractor no mucukume arutangu gibubwega itegato kumuromba myanke no tano kithira kabarabara ino tuki paradise barabara ino tone kububwega untubwatu kwa tukikumira tu akariba Tharaka. Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka barabarani ya Kariga Marimanti mbito wa Paul Ogwa Kabithe. Eta na mbere kuthingatira nteto cietu ncokerete nyuma Kagita gati kuraja nkuretere Nteto Nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ja toye murangi turiongire na Arua ukenere offers cietu nawe Momero akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka tirene ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru
ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Haro. Ai boje tana bote karakara. Ande mbi baba kare mo kai mbi ko barukira nante kuivangete. Yankira mo tujaka bakara chap chap. Aya, kwani yako naye mama? Tibo akiwa ya bioria. Wote jojo agita nyanduki. Wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri. Boina haraka. Otemba koja kwa bumo tike boromete. Jojo kaya yana ruiro ate. Mago tsadia kuarete mutujo kavagara wa. Kanyi ya ngarama yorugi okore rumenoga no kanyi ya madha. Manto Jonde ni sawa na raha premium kavagara. Raha premium maize meal kwa raha ya familia. Panda tukupandishe na GoTV this new year. You upgrade leo to the next package tukupandisha to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Panda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Ngechokera na nteto nkuruki mukaririgite wa ngwataniro ya mabisa baskari banchera baria betire ritaya niwe gikundi makathimo na ithukirite ngabana Kawira Mwangaza ni ontu ba miario yawe iria aritire ari ntere Chegembe akimaria DG Mutuma na kuga amwojire ari askari wanchera na kumuitikithia munini wa ngabana akiaria renja kwa wentere cha Kitengela Nairobi makathimo na theretie na kuga Mutuma umire ngugine askari na giteo gikinene nari na rietwa rite akintaka kinyani ni bobwezite onde antu baba ingi betite na mbere kuandikithia nkoronjiro yao kumania na miario yeu ya Mwangaza. Boniface Mongera na aranirite na makathimo na tutumira riboti ichi. Na tugutirima nawe bwana gikundi makathimo urethere mukaririgite wangwataniro ya askari banchera barabara itare Kenya yonde neriji kirenja kiproa na turombere tukithie ntumuje kiria mero na mono kiri gavana Kawira Mwangaza ete tumuri etongerika na gotaurwa no tugitumi Mwambere ndingiridi mwantu baba iri mu bakuwa ndipite ngabana wetu tawe Mutuma to linkia aritango na Kenya Prison Service na benda kumenya muno abakuwa no kya makiri to Keproa na Kenya Prisons Retired Officers Association benda kumenya muno na ata aturanchera na ata umire akwenda kuvumilia na ari Mutuma to linkia aumire muntu mwega na getire retire honorable ora antu magango dine bageta retire chiao bakaribega batina manto mengi kiambere aumire retire ari muntu mwega sana na nendere tebega na akudukwa bakutani ya Kawira Mwangaza itwagurie muno tu bamwe tiye bambere ni member wetu wa Kenya Prisons Retired Officers Association na members wetu bojana atagukarika nitujua kwamba Kawira Mwangaza mengi ya elimu Kawira aitereku atendi bambere ni ataumba kudiria chairman ndago ibega na mpandika kabarua hani ore kire social media na nchoka mbijana ndago ibega muno ntwa wero TV kumpakanya kanke na mpomba kuclarify bambere Mutuma kuba mrebega ni Mutuma muno ngine na mre eta reverend wa Kenya Methodist Church hakuna ngine ko tu muntu mre frustrated kana aumre na ngine kana mre buduku aumre tete ngine ngine ya kuteveria antobeto bamero na Kenya msima na ngire ndo kwa muntu murungu muntu ndete murungu na muntu na mutariri mwega hoje tu kuwa na arwa Mutuma tondika taimere ena thina amure mukuru mwega na yeshima ndone nchera na bongo ngendo bura na arwa ntobaniru antu barabo na bekrite uniform kinya police na askari bende banchera bo michare mene michare ndone Kenya nene michare ra ina roruko kote antu bende wa frustrated ni antu baba kana bende na bechenjega ko nyanga mtu ndete kukinyanga lakini Mutuma mrebwaga
nauma muntu nego thirikari na netre retire na kuma iria atonyere kiama gitu kia Retired Officers Association na tumuzuni na nda atarende chairman na itongeretie kiama kiu na ndu gambe jembire mutuma na umre muntu mwega na umre atima thina netre kuruta ngugi cia Kenya na cia kanisa gutumiria antu betu ba Meru na gutumiria antu betu ba Mugongo Junde kenda bakora na njira njega beta kwa Murungu na njira njega kwa hiyo mutuma umre bega na itukura antu ba Meru bega muno kinya kuringana na ora bu mutetera batie kinya tuingwa kibwe kurubara tu na bondene kiama gitu rayiri bodu kumuno baoria na tamwe kurumba kuruma mukuru na ibebo karano na bagita nayo reporter Antosharu TV kuma yake ngine kimushusha Nairobi mbeta Boniface Mungera. Ameru baria bakaraga Nairobi ni baritete uge bwao gukonia guchindwa kwa Raila Odinga kiri ithurano bia mukaririgite wa AUC bamwe baugite Raila Odinga atirabataraga kujukia giti kiu indi ni amenya Kenya ni bamwitikirite tanchamba yao mono kiri siasa na utongeria bange ni bonanite kwenda mono Raila kugwatanira na Rais Ruto kenda gwetithia mbere nthiguru bwega kagitene ukauna we Senator wa Embu Alexander Mundigi no rete Kenya kurirwa ni ithurano biu ni untu ni birethiritwe bigikuruka na kurumira mantu zirajombekia gutethia Kenya. Anthony Kathenya ni agutumenyithia cio. Ntukujire tunyume ande ya Kenya usindwa kile kithurano kia AUC ntereja Addis Ababa kile kithurano kinene kia marais bande ya Afrika Ameru bamwe balaba tuiria mojo Nairobi nibe umilite kuruta uge bao kire mpumija kithurano giki ale Raila Odinga ala sindore ni Yusuf Mahmud merunga meawele nkorani kulingana na Joseph Kimathi Kiogora ndi ya Kenya nitete kiguni kinene na kusindwa kwa Kenya kile kithurano giki ni kithomo kinene bolande ino ebatelia kuruta ngogi na ndeji anja. As a country, we lost. This is the second time we are losing in a span of 8 years. Lakini mbuge, as a country, tuwe na manto jara tukuendelea kuthoma. Especially how we play our diplomacy politics. Ome now, non to ingwetikia there's so much at play. Tika to losing a big margin, and maybe we put up a lot of campaign. Amwe nogo Kimathi nekathite Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki nonto bako watambaru na inya nene Raila Odinga kirigerelele ala kujukio tongolia bwa AUC mbuga garitaya we don't know nonto 2027 bado iko raja but if akaritaya naronire goodwill ya president deputy president Professor Kithure Kindiki nya sentiments chia wegoro naraugire even though Baba lost he would still welcome him into the Kenyan politics kenda bendelea kuritango gibare amwe. Kimathi akithijaga na mbere na kuria Rais William Ruto na Raila Odinga kuthi na mbere kugwatana kenda gutigira ndino ni kuthi na mbere kunokiri na ngwataniro ubu akarire nthiguru buona bugwatanire na Raila Odinga na buritaniria ngugi amwe. That peace that we enjoy as a country, ituendelee kumienjoy. Aidha kulingana na muthuri Letoro, Raila Odinga tari murungami mwega kwendia mbisi ya Kenya kile kithurano giki aidha na uliti Raila kuthi na mbere na kibarua gia gutetera Kenya. Nkuthuga nthiguru hetoka ya frontire candidate atari sasawa mbere ma gitumine gutweka ojo imuntu Raila Odinga imuntu aithondekere rietwa kiri opposition politics nthiguru ije na nkuthuga nthiguru ije Africa na nene ibaije urethera kari kwou kinya kwaga giti batende muringangira no ntumbu abatega kuringana urethera imuntu muma mutwe nthiguru ne ao anike tumyo kuona mbere ma kugwa kwawe Akenya baba ingi ukona bairinga mpe kinya kwa ura kuga okay muntu wetu narejire naja ikuonania twebo mena baruga choka najo tutwaria mbara kuonaniria munene uri ari aja no akuinyiria Kenya. Senator wa kaunti ya Embu na wa Alexander Monyi Mundigi ni auritia Kenya gwetikiria mpumiji ya kithurano giki na kuthi na mbele na ngwataniro. Hiyo sio kitu kufanya tupigane. Hiyo ni kitu imekuwa. Kuna mshindi na yule anashindwa. Kwa hiyo ni sisi turudi kwa njia. Tukue na Raila wetu, tuweze kuendelea. Kenya yetu hiyo na amani.
na tunaweza kusema ni asante sana kwa Raila kwa sababu alijaribu. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathinya. Ana gutira cukuru ni kimwe kia itumi binene biria bigweti kuringithia bonene kithomo gicigone bunge kia Igembe Central bakiaria kagitaga kunyagia form cia kujuriria basari mabisa ba CDF gicigone kiu ni boritia chiari gutigira na bao bate gutira cukuru kenda bomba kuthithia bwega kiri magerio ja kinthiguru mabisa baba baezene form cia basari kiri aritwa irasine kenda kuthia mutaratara jwa kujuriria basari ichi. Dennis Mugendi na nteto ichi. Batemete nthi na kugita ithaka mwanka maturendene cukuru ni cia secondary cia gintuku tacio day schools bari mabisa ba obisi ya mubunge wa Igembe Central Ndanikiri wa Karitho kuya aritwa baruga cia kujuriria mbasa irasi nendene kenda kubanyiria ngarama na mutintikano ya gwita kirine kwerwa mbasa bari amwe ta uria gutwire miaka ile thithirite tukia na mbasa ya itobonde ba Igembe Central lakini mno twaya na mbasa kianine na ora tukuendelea twagundua ria naposema ni kianini gutha kuina ana kuinya na kuingi sana kwa tuika ika chaos na ana pamoja kalenguli ambassador bako batigulilwa na tuna India through mheshimiwa Ndanikiri that to advise it is important tulili ambassador kirasine ana baenderwa ambassador skuru cio kenda na baulili ambassador bakiriritie na ana bonde bomba kuona ambassador turangi kwa ambassador skuru cio cionde cia Igembe Central cia day schools Raba tombre kwa ambassador in December twaya boarding schools na tertiary levels ko rari twaya na day schools cionde Igembe Central twanjiritirwa ari na ruju mwanga juma iri nkatho nyingi aciari ni barombetwe gutigirwo gutemuritwa kinya umwe agutira cukuru na boi bagwatana na mubunge wao kenda gukiria kithomo gicone kia ubunge kutena sababu ya mwana yeyote ethero ari njari wa kithoma nontu kwira yo mwana etakwira mbia cia lunch na riu ekwa ke 34 no te mwana wati aranja na assurance ya mheshimiwa nate o mwana ora wende okoyulilia form akaomba ko ewa basari so ito kweregira next year kinya skuru cietu ikethero ibwethete boboya zaidi ya ora barabwethetie hapo awali no ntoriu mathaa ya contact hours na mwarimu na murito ya kethero ya kuongeleka utetumikia mwana arietiranga skuru am addressing into absenteeism kutiranga skuru ana batira skuru ibe the best skuru iteronde kenda tutatuna performance imbea no utebu tumba ku perform kitha twatira skuru ya maingi na ko mwetu rwari utha turia ni twakikisa bukuona mbeza butiatega itandirene ntukuchuona mwana no kengi ruyo nengi akilui mathomo ntukwirenge nerenge muthiene tuketha tuna sotimbi ubonde nege no mnono ntobo po mheshimiwa wetu turikana arimu wetu bare asinyo sanga mbia genda tumba kuthoma lakini kwa tu no uwezo bandu batomba tusangira twinde lakini mheshimiwa wetu no turikana thai twinde twatulisa girasine ngoshokera mheshimiwa nkatho nonto botretera basari skuru nonto batutu rata ba day school itarenge turamba tuta kwa apply basari sanene ba skuru appreciate mheshimiwa honorable Ndanikiri nonto akutha mubango mwega wa gutethia ciana cia day schools akamaletera basari chukuru. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe Central, County ya Meru. Atongeria barutetwo ni barombetwe gwita cukuru cia kurita na mathomo ja kindini kenda bomba gutamburukiria mwingi ruteto rwa Murungu na njira njega bubo ni kuringana na Reverend Geoffrey Nkarichia wa kanisa ya Lairangi Nterechia Tigania West ugite bubo bukarigiria moritani jara jombekia kwikira mwingi ugwatine toria kwa kujirirwe kirikari karia Shakahola noriti kinya Kristo nabo kuthuja kwa kwe kanisa iria bagwitonyithania nacio batikeje kuwa mutegone jwa arithi batino Murungu John Thega na nteto ije. Consider if God is calling you to go to the people who've never heard. Kama Mungu anakutuma mahali pe atumiria barutaro Murungu 25 ibombete kwiwa bagikunurwa kenda bakaumba kwiwa bakithina mbere na gutambira uthato mwathani ntere mwanya aganthiguruni
nyambura chombete kwigwa ikirutheka kanisani MCK thao ntereche mituntu kianja itigane West na bwe nyuma ya kumba kwigwa barikite kithomo kionainie na mantu ma Biblia harakiaria kiathonie Reverend Geoffrey Nkarichia urano kanisa ya Lailang Christian Center aumbete kwigwa kibori gutigire botumire rutheto na uma na njirera ya girite Mission Kenya itukire ibwega no ntubako yukia kanya bakethira bandaite skuru ya antwa na skuru ne ithirite iri utedio bunene kiri arito kana community no ndiba komba kuthoma na arito bathoma bakaomba gutaura Biblia ore baterie gutaurwa previously kwithara kwina thina kiri gutaura Biblia lakini Mission Kenya ni tena program yu na program yetu tutethetie ba tu students turare aritoa 25 na itwethiri tonete mawega yayo iromba ya kwakiri barabara ikia ku graduate today kana bari ikia ku graduate narwa ni ati ibete barite ngugina witikia na bethira bana witikio na bethire bathigate maandiko bakaya ko yakuma ome maandiko no ntuko baba kuma abantu bakethira baketa baka interpreti baiburete baterie bageta kwendia chiereo bageta kwendia nduzi bageta kwendia maguta bageta kwendia kuburi bakathithio ntu yabu tumikia kuongela kithomo nikenda umenya gwithira wina background information ya gutaura Biblia how to interpret the Bible because baba inge bataura Biblia rete baterie gutaura na so kwina misingi ira kwina pillars ira chiro ametwe nikenda omba gutaura Biblia urewa twetherio tayo na arakirutera rwake Nicholas Murungi uranuma warimu baraba umbite kwigwa bakithi na mbere na kuthomithia tumiria baba aumbite kwigwa kiwa kwina itumi aga Kenya tumiria kumba kwa bakithi cukuru ci ageni na Biblia kenda bakaumba kwa bakithi na mbere na kweyana rutheto batakwangaratene tuondu to mwathani kuriga thia mutumiria atitite cukuru ne atari ndio mona weta ko mtu asindano ni daktari atithomerete undaktari no ntuva kwithira mantu ya Biblia na ya kwenda mtu alikarithitwe nthi na akaritanwa na kwa unaandika kwenda kwira atumiria bonthe na atongeria baka makanisa baraba taita cukuru Bible school yote Mission Kenya ni kofa cukuru ya Morelos Pastors School of Theology itina mbecha inyingi cio guchumbura ichi unge ni kenda uthoma na umba kwithia we mutumiria ura wa class kira mwathani akwenda inkwenda kuga atumiria batu nabo batithomi ibo bakureta thina ndene ya nthi yetu ya Kenya no ntu batiritani Biblia boega au na ndi no shaka ola ikumira na mantu ya yange ya kwendia mauta na kwendia roi na kwendia munda na iguru Elio Ndinjaura no mawa atongera Mission Kenya baraba umbite kwa bakithi na mbere na kurungamira mitaratara ya kuthomithia tumiria ta baba na umbite kwigwa agitariria mama ya kutumikia watu wa Mungu kwa ukweli wakiongozwa na Roho Mtakatifu na yale masomo wanapitia. Ni kweli kuna wale hata bila masomo wanaweza, lakini wakiwa na masomo itaongezea zaidi, itawasaidia kuweza kueneza neno la Mungu vizuri na kuhudumia watu wake kwa njia ya ukweli. Wengine wanakuwa na wito lakini nao wanaweka mambo ingine, kuna tuseme mahitaji, wanasema wanaweka mahitaji yao mbele, ndio wanaanza kuleta maneno yao bandala ya yale ya ukweli ya neno la Mungu. So wao wanaongozwa na mahitaji yao yale wako nayo, ndio wanaendelea zaidi kuleta maneno yao kuliko yale yako katika Biblia. Kiripotera Ndoto cha Weru TV, Mbeta wa John Ndhiga. Hau nio twakinyira muthia wa nteto cietu ceru thaa ithatu ngakwenderera utuku bubwega. Mbita Maureen Kinya, monanire to mathithio ni Purity Richard.